Hercules! Kat ita! Isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, ti serye tayo, ita alawas, Ana Pauluan! Tulyar! Dito'y drama tayo! Hercules! Abong, saan mo to na nagparparik na ni Reyna mang mangkek? Nasaya at nukasta, apawok. Ang agpaliw ka akanayon Anya ti amom ngay, no kalaatan na ka. Ta amom ti kabusor, nang runa no adda kayat na maalakin ka, ay pamuspusan na ti amin Un apong, Iso anas ka, nyagpaliw ka akanayon. un apong. Nasken nya agalidak kalata apawok. Nainbag nga oras yo? Ay! Inkantada diwan? Hay! Nakigtutak pay! Numaminsan, inkantada diwan, di ka kelat niya agparang iti sangumay. Nang runa no addaak, ta makigtutak, ha? Ay. Kasta ka di, Apong Herman? Ag-feeding in kamot, Tapno sana ka makigtaut, hay. Anyang ag-fading in, apong? Ay. Uwan, Apong Herman, pasensya. Di kayat ko asawan, apok. Sana kelat niya agparang iti sangot, Ta makigtutak nga raw. Kampay ide, aggapo iti adayo, kasjay. Maawata ko na apong. Inkantada diwan. Nalabit nga da ipaaramid mo kini Hercules. Isoa nagpakita ka. Uwan, Apong Herman, agraira ti kinadakas iti daytoy nga ili. Katnaskan at tumulong ni Hercules. Aramaten na ti kinapigsa kan kinasirib na. Tapno makatulong amang paksyat iti dakas dito'y iliyo. Ay. Wen, inkantada diwan. Si dada anak at tumulong. Siyak nga'y inkantada diwan. Sa anak ka day makatulong. Tunggal umili, ada maitulong na. Nulakat kayat na ti tumulong, Apong Herman. Ay, wen, Hercules, tumulong ka amang paksyat iti kinadakas dito iliyo. Sige, kastapay, agpakada akon, Apong Herman, inakon. Awanan na inkantada diwan. Napanon. Nag-feeding out, Anya manan na nag-fading out, apong? Nagnangay madayo, Sana kelaat niya agpukaw. Tamo na makigtutak manay, Wen, apong. Maawata kon. Wen, no adda feeding in, adamot feeding out, Saan na kelat-latan niya agparang, no kadwanak, Lakay kang aminen, apong. Naglakakan ang makikigtot. Wen nga raw apaw, lakayak ngaminan. Ngem sapay lakuma, tagpaot pa'y tibiyag kaw, tapno adakad kadwam. Un apong. Agbiag ka pa'y itinapaot. Naimbag ta adda ka, Hercules. Tapno adda ka duwak nga agpaili. Inak makichinda, Nancy. Ngam siyak, inak gumatang iti napintas abado. Para iti pa nag-apply ko iti trabaho. Trabaho? Wan, kayat ko ti maadaan iti trabaho. Tapno guminawa ko mamot ti biyag mi. Apay, di mon kayat ti agtalawon? Saan ko man numabalin? Kanayo nak ang maininitan. Nagdagsan ti trabaho iti talon. Kayat ko, daytay nalagaan. Ngam, anya ngay at trabaho ti sarkam. Kunajay nangawis kanyak. Amabalin nga ipandak ijay abroad. Wano saan? Dito'y matlaang pagilian tayo Anya at trabaho? Depende ka no.
Basta dolyar ti sweldo. Ngamin, negosyo ti foreigner ti sumrekak. Ah, kasta ka day. Hala saysaya atom. Wan, Hercules. Makitam da ito'y abalay, nagdakkel ka nagpintas. Wan manong. Nagpintas. Oo. Nalipata mo ti kunak nga awag mo kanyak. Awagan nak, iti Deborah. Ay, sorry. Manipot ita, awagan nak iti Deborah. Kasta tinagan ko. Wan, Deborah. Wow! Nagpintas ka talaga dahi ti abalay. Kasto'y abalay ti kayat ko apag naadan. Maibagay launay iti kinapintas ko. Correct. Ay, sayang. Inawis ko kumati friend ko. Tabarang padak mo't amakapan iti sabali apagilian. Ay, sayang mat. Inawis mo kumaa. Anyam, sana bali. Bayamon, narigatan. Ang mga lumaartapan nak. Saanan? Ay, loka. Inawis mo kumaa. Ngamin, talagang agkasapulan ni boss iti adu a babae ang nagpipintas. Saanan? Ngam sige, awan parikot dita. Gaputa adupay a babae ti maawis ditoy. Deborah, sigurado ka kadi a dolyar ti sweldo dito eh? Wan talaga adolyar. Anya ti maitad a trabaho? Ay na, agpili kanto iti kayat mo. Ngamin, adu a trabaho ti mabalin a pagserkan nyo. Nasayat garod no kasta. O sige Vilma, aginanakan taibagak iti katulong amang isagana iti meriendam. Wan, Deborah! Oh, kasano, Deborah? Manon, ababa iti na-recruit mo. Adan may sa dito'y house, boss. Ngam, paumaydan. Nasayat. Ngam, boss, di mo liplipatan ti komisyon ko. Kano pa yan nakalipat aya? Sa bagay, boss. Nawaduad man na kwarta no bilang, Deborah. Iso asay-sayatom ti agrekrot, Wan, boss, ariglado. Nagpintas ka, basang. Anya itayan tinagan mo? Vilma, madam. Sige, di kagdanag. Gaputag sweldo kanton iti dolyar. Agyaman nak, madam. Sige, basang. Agsaganakan, taalaan na ka itiladawan ni Deborah. Wan, madam. O sige, side view 1, 2, 3. Nalpasan, naalaan kan itiladawan. Ay na, nagpintas ka talaga. Nagbayag ta nagpicture, Deborah. Siyempre ngamin, nagpintas ka. Katanya ti amom, ang mga nupagbalinan kang artista, di mo pa'y kayat? Artista? Kaya't ko launay Ay na, nagsaya aten no kasta. Wan, dakkel ton ti sweldom, kan, dolyar to ti sweldom. Saan ka kuman nga umadayo pay? Kasano ako no agtrabaho ka iti adayo? Agtrabaho tapara mo't lakadata daytoy. Agtinulong ta, tapno makaon ta iti rigat. Saan ko apaluspusan daytoy at trabaho? Iso adinak malapdan, Joey. Sige,
At dagan ka, no di kan malapdan. Para matla ka data daytoy, Joey. Para iti pagsayaatan ta. Tati kayat ko, into nagasawa tanton, addan nakasagana a para iti bangunan ta a pamilya. Ngamin, no dito'y talatan, awan na saya at ama pasamak. Amalia, Iso nga uray anya ti bagbagam. Saan nakamalapdan? Sayang mat daytoy at trabaho. Hoy, Joey! Apa ang nakatapaya ka dita paraangan yaw? umasidag ka dito, Hercules. Kasla agparparikot ka. Wen nga rod, Apa ay? tikayan ayat ko. Pumanawan. Panawan na kon. Agtrabaho ka no iti adayo. Adda nang recruit kan kwa na. Kasta? Mawatak mat kit di na Amalia. Tajak ngamin maipayan iti naginawa abiyag. Katbay amlatan ti importante. Nasayaat at trabaho ti sirken na. Day tangarod ti jak amo, Hercules. Jak amo no anya at trabaho ti sarkan na. Basta ti kunana, dakkel ti sweldo na. Sa bagay, saan namat siguro asirken? No amo na amadi at trabaho. Wen, Hercules, tanasingpet ni Amalia. Ken amo na ti dakas ken nasayaat. Day tatinasken. Tawan sirbi tinasaliwanwan a panagbiag. No dakes met tinagtaudan na. Masaksakitanak, Hercules. Gapo ta kaslawan sirbik. Gapo iti inaramid ni Amalia. Kasta talaga Ngem karit ken kadayta, Joey. Anas ken nga aggagat kang agtrabaho. Wen, Hercules. Gapo iti ipapanaw ni Amalia. Aggagatak met ngagtrabaho. Kat agurnungak. Tajak kayat ako naan nanto. Ngawan serbik. Hercules, apaw. Pinautangak nila kay Tiago. Aramaten ka na tay apo na nga agaplay iti trabaho. Iso nga inted kon tay iduldulin ko. Kasta ka de, apaw? Wen, apo. Apa kadwan ita? Kat babbalasang ti agap-apply iti trabaho, apaw. Manun ababbalasang tinaamwak ang nag-apply iti trabaho. Dakkel ka no, ti swelduda. Nasaya at nukasta. Basta laki di nasaya at trabaho. Uray ni Amalia akaayan-ayat ni Joey. Umadayo mat. Sumrek ka no iti trabaho. Kasta ka day. Uray ni Nancy. Sumrek ka no mat iti trabaho. Kat dolyar ti sweldo na. Ha? Dolyar? Apay, pagtrabahuan na kano aya. Ta dolyar ti sweldo na. Foreigner ka no ti mang sweldo ken kwa na, apaw. Mala. Awan parikot iti dayta. Apaw. Ti napatag, nasaya at trabaho. Ti sumrekan na. Agpaili ako ninton bigat, Hercules. Sukunin nak ijay tay nang recruit kanyak. Kasta ka de. Agan-anad ka Wan Ngam anya ka di ti trabaho nga itod day tanang recruit kan ka. Ado ka no ti mabalinda pang isirkan kanyak. Kan dolyar ti sweldo. Anya ngay nga tati pangisurkanda kan ka. Basta ko natay nang recruit kanyak. Amangalak iti nagpipintas akawos ko. Tapno napintasak iti imatang ti agbalin abos ko. Sige. Itulod kan to ijay ile intun mapan ka. Inton agsapat ipapan ko ijay ili. Taurayin nak ijay tay nang recruit kanyak. Sige. Itulod ka ijay ile intun agsapa, Nancy. Agyaman nak, Hercules. Anya tinagan mo? May saka ka di mo't ana-recruit? Wen, Siyak ni Amalia. Sika, anya tinagan mo? Vilma tinagan ko. Imbagada ka din no anya ti trabaho nga itadaken ka? Wen,
Urayak langan tayo agbalin a boss ko. Baknang kanuday jay. Kat adaan iti negosyo. Pagbalinan model iti negosyo na. Anya tinegosyo na? Siyempre, class apaglakwan iti badbado. Kasta ka di? Siyak nga ta. Anya nga tamot at trabaho ti itod da kanyak. No sika. Amangan no tagadalus iti kubeta. Ha? Apay, ipagarup mo ka din no agbalin ka mat a model? Imposible ang mapasamak dayta. Ngamin, tagadalus iti CR, ti bagay mo. Da kayo ababalasan. Di kayag danag. Taamin kayo kat maipayan iti trabaho. Wan, madam. Kasigurado asyak ti pumanaw dito. Ay. Mabali na kasta basang. Ngam di, adan to amin trabaho yo. Nangagyo, kakadwa? Kano asin ti kapintasan, iso ti umuna maadaan iti trabaho. Katsyak dayjay. Napintas kayo amin. Iso nga ipasigurado kada kayo. Iti mabiit, adan mang sukon kada kayo. Katagsweldo kayo iti dolyar. Restaurant, opisina, kanda dumapay. Ado ti trabaho nga gururay kada kayo. Nagbayag jay mang sukon kanyak, Hercules. Mabalin mo latan ti agawit. Tapno saan ka mataktak. Saan Urayin ta ti mangsukon ken ka. Agyaman ak nga rod no kasta. No adda kanton iti pagtrabahwam. Agan-anad kanto akanayon Nancy. Wan, Hercules. Ken agsingsingpet ka. Wan, nasingpetak matkat. Hello? Ha? Adday tanti mang sukon kanyak. Bakla? Wan, Adagayam kadwam Nancy. Boy, agorder ka iti kanam. Mabiit lang taikan ka iti pagbayad mo. Adtoy, Ha? agap apuraak ngamin boy. Ala Nancy, intan. Mabit laeng, miss. Anya ka di atrabaho ti pangiser kanyo ken ni Nancy? Agap apuraak kunakmat, intan Nancy. sige, Hercules. Incoming. Day giant ti kutsi ang nagluganan da Nancy. Dakas ti agparparik na kanyak. Amangan mo anyakit dimot day to'y anastrik ni Nancy. Manong driver, surutang latta jay kutsi asur-surutan ta Di ka agdanag, nayunak ti ibayad ko ken kang arkila. Nagpartak ti kutsi. Partakam ti agmaneho, manong. Sige bay, nas ka na masurutan ta jay kutsi. At datan dito'y house, Nancy. O sige, makiam-am mo ka kadagiti babalasang dito ay. Wan, Deborah. Okay, inakbit agpalas. No kasta. Ado kami gaya mga aplikante iti trabaho. Nancy? Ha? Manang Amalia? Adda ka mo't ditoy? Wan, uray si ka? Adda ka mo't ditoy? Umay ka, mapantay di silid nga ayan ko. Sumurot ka kanya. O sige, Adda nasken amaamwam. anya dayta? Basta sumurot ka kanya, taijay kunton nga ibaga. Anya pa'y dagiti sumaruno ama pasamak. Gagayem, diyo liwayan na dinggen, tituloy ti makalawas a serye tayo, Ana Paul 1, Dolyar. Dito'y drama tayo, Hercules. Insurat ken iti direksyon ni Bergie Paglay.
musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y estasyon Hercules. Agyaman kami itingkay panang trabay.